100% ka khajna naka diesel ngisi sa government, kalai 0.1% ka khajna naka petrol ngisi sa government, barga bahe do khajna ka di naka kya ngisi wado lai 4% sa government. Ti kini ki khajna ki bingilom ni kini nama kini ki dang hap apo ka Meghalaya value added tax. Ti kini khajna ki bingilom ni kini ki naka diesel naka petrol ban kya pihak ban sutu ki di bakongsan bah ban penbit penbiang ya kejinan kam jong sarkar ha ka jingsi jungki ya katulap ikinong tri sarkar. Inong tri sarkar hang ni pihak ban sutu. Nong tri sarkar kamut gitu ki nong tri ki betre ki office sarkar. Kinong hikai school bat ki college sarkar. Bara juga poru ya kinong ikmat kin. Ki MLA ki minister ki di kinong tri sarkari. Ti pihak ban sutu ba ka khajna ka bingilum naka petrol ka diesel bat na kiat hi ka debit penbit penbiang ya kini. Ti bat kabahe do ni kini ka mga pensyabi fi di ka kya lumundok lai 4% te pitang kan mau dang kini gi banai dang dam kadang file ka RTI pa ka introduce ka government of Meghalaya itu ka integrated excise management system badang tu 100% ya ta ka khajna ka badai ban penpahu ya ka pelayrong jong sarkar jela kidan ki kadan no kani ka company ka banabar ka na Hyderabad ka banawan train ka kambat 100% ki sino ikata ti way kata bingila idon lang ni mah bat IM badan buram ti kum katu ka longan ngani akin yat mo kum katu ka Citel Infosystem Private Limited ka buan na po Hyderabad mar katu along no 100% jong ka khajna ka bingi pelum ka layora na katu 100% ya ka volume of business ya ka jelai bro ka way kam dunasyo ya ka ars 4 crore ka sisnam kam ning batang sikilmat ka di ka basisnam tilada ka sisnam ars 4 crore ka ja khajna teh kesan senam kolong 1000 crore ngas ngokum kata ka khajna ngina la ban penbit penbiang ya khamtam kami gitu ginong ikai ka dinas allowance jungki bebon kinong tri sarkar